Ko e whinemui whikavalu, aia ko e Miss 5-Star Finances ko Ofa Hui. Ko Ofa me hateiho ka mafo ki a Niuafo'ou pea mo pea. O kuloto ngā whahoko whatongia ko e Sekretaria ki he purengawe ko ia o e Retirement Fund Board. Me whalehau Niuafo'ou loto ngā nofo I hateiho. Ako pe he lau toi pureanga ko ia GPS a Anteresi I. Hoko atu ki he apiako maolunga o Tonga. Pea mawhakailonga pea me he Tonga Institute of Higher Education. I he wawhetahani ma pe loto ngā whahoko whatongia I he Retirement Fund Board. Hoi ki mo kainga mo kataki o tad de lei. I Miss 5-Star Finances, Ofa Hui. Good afternoon, Ofa. Good afternoon. My name is Dele. I am going to ask you your first question today, and it'll be about tourism. There's two parts to the question. Tourism theme for this year is Beautiful Tonga. What do you think we can do to encourage people who aren't in the tourism industry to be more active in our industry? Malo apito ki he whihui. Thank you very much for your question. I would like to answer my question in Tongan. E mahino ange I hako atu e ku poini in Tongan. Sorry. Ko he whihui ka tak whamole mole. Ko mea te olawa o whaai ai ka ngawe ko I he tourism. Heki ke sio mai ai ka kaia ki he ka ngawe, pa te naulawa tala ko ka ngawe I he tourism. Ko ka ngawe I he tourism o whiema o ki a tek nau tolu ai ngahi loto koe o ki ai culture. I ngahi ulunga ngā. O ki a tek nau tolu ai ilo whikau aki mo o historical site. Ko ka ngawe ko I he tourism o pau ke nau iei nau ka nau ngahi tau kei ki he ngahi information, ngahi questions ko o ku eke atu I ha kauwha eke. Pea ko e ku conclude pe ki he whihui ko ia. Ko mea ko I loto I he kau ngawe I he tourism, they should reveal it out ki he customers, even at people ke nau iloi anything about tourism. The second part of the question, what makes Tonga so different, or what are the key differences between Tonga and other Pacific islands as a tourism destination? Malo au pito. Ka mea o ku whawhai ke he ia Tonga me he toenga o uwhonua I he Pasifiki. He ko Tonga ni pe ai whonua I he Pasifiki, o ku ke ngawe aki ai monaki. Ko Tonga ni pe ai whonua o fuafuasio ki he laa I he kamata o aho. Ko Tonga ni pe ai whonua o ki ai tui na ani haele I lalo, kai maoe ai hingoa whatene tene o whonua ko Tonga ko whaipili o te. Ikai ko ia pe, ka ko Tonga ni, o ki ai whanki o tumotu, o ki e nau whanki historical site. Aia ko, ka pau te o lawe ki Vava'u. E lawa ko Vava'u o ku ngawe aki ai kakau pea moe tofua a, ko eua, te ke lawa o explore a eua aki ha o right I ha hosi. Ko niua, te ke lawa o maata I niua pa te ke explore a niua ke mao e tupuanga o malau. Ko e kai o whato. Pa ki he whunga piu o tawhahi, te ke lawa o kaka I he sitepu, pa ke taim te ke tua I he whunga piu o tawhahi, te ke au ki he ao. I promise. Malo apito. Malo Miss 5-Star Finances. Ko kuingoa ko ana pe ko whihui atu he ahoni I he tawhaaki o sipoti pe Moimoi lelei. Ko konga uluaki o sipoti I he tau teuteu ke tau whakahoko ai spoti o Pasifiki I he wawhetaha hiwa. Te ke wahe mai nei ha toko ua
o ha ongo Tonga i loa i he mala e sipoti o ke sai ai mo uhinga o ko ke sai ai i he ongo ua koini. Okay. Malo au pito. Ko taha ai ongo wainga tu ki mo o ko sa ia ma o pe ke u mata i he televisione pe ko haongo whikau aki pa mo ina wainga sipoti ko fetu uto ko ia ko chon lomo. Neonga ne no foi nu usila kana ani ke proud at pe ke talaya ko Tonga pa ke faha ki mamani ko Tonga ya. Even ene putu na iai e Tonga ke celebrate i he o wau whakatonga. Pa ko hono wa ko Valerie Adams, sorry. Ko toa taha ko ini, neongo ene no foi muli, pa neongo ene i he whanua o ku ikai ke aha tatau ai culture koe ai whanua koe pe motongani, ka une ki proud pe ke whakahoko koe Tonga ia. Even ene alu ke Olimpiki, o kune ke whakahoko pe koe Tonga ia. Pa koe ai ongo ua, whetu uto me whetu hopo, o ko manako maupe ke whanongo pau i he ongo ngofio aki pa mo ina sipoti. Malo, ko konga hono ua e whehu i, whekau ake ni mo NCDs, pa koe mahaki i kai ke pipihi. Ko taha ia ngahi palopale malahi tongani o whakautua ai e tongalahe kautonga, i he suka pe he whakatoto maalunga. Kau whakatongani i he taha ngahi whanua i maamani o maalunga taha. Ai tokolahi o kakai o ku sisino pe whakautua i ngahi mahaki koe ni. Kapau e whakakalauni koe he whiawhi whalaite koe Miss Heilala. Koe haha ngahi whakatu i whakakaukau pe polokalama te ke whakahoko ke solova aki ai palopalema koe ni. Malo au pito. Koe kutali ki ai, heke ke tu atpauia o whahokat ke community. Mo kau mai ke tau whamalohi sino, mo kau mai ke tau lue. Ko e whotu o a aku, o ka pau e whakakalaunia i he whiawhalaite. Ko au ke whaha ki tua o ko whi whamalohi sino. Ko au ke whaha ki tua o ko whi mo uilelei. Ko au ke ase atuai ki Tonga, ke whakasisi ai ngai mahaki o pipihi. Pea ko hono wape, e toki ki mui mai, a hono o mai ai ngai whamalohi sino, ai lua minute tolu noa, ko ngahi tunameni ko ni koku o ku o mai, ke kauke ai kakai mo to utupu, e toki ki mui mai a ka ko kita, ke te whaha i atu, o te whi whamalohi sino, o te whinga ke whasisi ai ngai mahaki o pipihi. Kaya pe malo. Malo apu. Malo. Malo lerei, ko e whehui o ku kauki e ātakai, ko tau ātakai foko o ku pereperengesi au pito. Ko haha me a ua o ku mahu inga ki a koe pa te ke lava o whai ke tokoni ki ho tau ātakai. Ko ho tau ātakai, o ki ai whoki ai wheliliu iwaki o ea, ai au ki ai eo nino. Pea koe whahaitau koea o ai au whahaitau e ua au tau i ai. Whahaitau mawhana pa me whahaitau momoko. Ai koe whahaitau mawhana o kamata pe me Novema ki Epeleli. Pa koe whahaitau momoko pe me me ki Okatopa. Pa koe ku mea alewa e whai, ko hono whakasii koe ku kawatu ki hono whakasii ai tutu wewe, hi koe wewe ke maa, kau maa, ai hono tokoni ki he Port Authority, i hono hiko e wewe, he osi kau mai ai tānaki koni ai paangai hongo fulu ke hiko wewe i he uhila. Ko hono ua pe ki ai i hono ai koni ai atakai, ko eku tokoni i kai ke i whawhonua pe, ka e kamata pe i hok family, osi pe hok family, ko siasi. Osi pe siasi, ko community. Osi pe community, katoa e whonua. Koe a pe malo. Malo. Koe haha mea e ua, pe koe haha mea mahu inga e ua, ku makehe ai ho tau ulunganga whakatonga. Malo au pito. Koe mea uluaki o ku makehe ai ho tau ulunganga whakatonga, ko e tau tau wala. E tala i koe Tonga, o ka pau o ku tui ha tau wala i ho tau konga loto.
Koe ua ki ai, koe tau whai, ka vei koula. Whakaapa-apa, whewei tō akai aki, tau hi wahaa, pe mai loto tō. Koe a pe malo. My question is about education in Tonga. With the concern about many young people not working, how can education help this? Ko Tonga o kulahi ai ai kauta e ngāwe, pia koe mo oni au pito ai whehu i koia. Koe kumea pe e ala tō koni ki ai, heki ke o lawau ia o aloatu o whaka ai, ha taha ke hau o wako o kapa o koe ke whie ako ia. Koe kumea aku e whai, te ulua ki tala noa whikau aki moau. Ngahi lelei ko mao he ako. Ngahi lelei o kulawe aku whamili i he tuunga whakaako ko i ai. Pea koe ua ki ai, te utoki hangalewa o whaka ai, te utoki hangalewa o challenge atu, ai lelei o iako. Pea ke whaka ai e tō taha ko ia, ke look beyond o kai koe mo ui o ngata pe i he ahoni. Koe mo ui o iei a pongpong pa e hoko hoko atu ai. Koe a pongpongi e ma oi fo i maami whi ia. Pa ko kumea pe te uwhai, te urak wahe ki ai lelei ko mao mihi ako, pa ki mui ia, pa te utok whaka ai lewa, ke manako ki he tuunga o ako, o hange, o whaetātā kia e kau toke tā, kau maai ai kau palofesa, me kau mata i tohi, o mau e nau ngahi mata i tohi i mala e o ako. Malo. Contestant number 8, Miss 5-Star Finances, Miss Ofa Hui, me Hateiho, Niuafo'ou, pea mo pea, malo au pito ai lava mai, o whakakato ai pōkalama uluaki koia, ono whamaka ki mō tole kau whinemui o mō kau ki he veipā koia, ki he Miss Heilala o wāwhe taha ono taha whitu.